Selamat marminggu, jana selamat beribadah mebata ganupan di Gereja GKPS Cilitan, Sadarion, Minggu 6 April 2025. Bapak Inang nama poso ita ganupan, adong piga-piga hal nalau sihol pada son nami, naparlo bemaai, bani ibadah ta Sadarion, riapdo pakon hita marminggu hasomanta na han GKPS Cikarang. Napaduahon bani acarata Sadarion bani tata ibadah nomor onom adong doma acara khusus aima pelantikan panitia inventaris resort. Bapak Inang tarpujima Tuhan simada goluhta na totap marmudu-mudu jana namambere na porlu bata. Imasuki hita minggu judika luluhon nahu hamnai bata bani topik mingguta Sadarion domma isasap dosamu. Tema kegiatan GKPS tahun 2025 hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema lambin surung ma ibagas goran ni Tuhan halani domma ipilih janah itotap kon hita lahomar buah. Ase pasir-sir hita madirita pukahon tama ibadahta masuk kita ma saat teduh. Jongjong makuria mandoding hita haleluya nomor 230 bait sada, bait 2, bait 3, pakon bait 4.
Ibagas goran nine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Jehovah namambahen hapitoron, anjahan napasitongkon uhum bani halak nahonadorun. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan paridop niuhur anjaha parpitor. Terima kasih mabamu, ai paluah jana ipator saham doha nami humbani hakahon, apa tahi-tahi ni parjahat. Goki hamma uhur nami merite tunduimu napasingin, ase iya ma mengajari hanami, laho mangahapkon bagal ni sitaon ni anakmu makokop jana mamitori hanami. Luluhon hamma hanami bani ganuk goluh nami. Ai ham tumangdo haporusan nami rosisa dokahni dokahni. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Namukap do surga, ibain ahado, ibain naro Yesus, mangukap bamu. Mandoding hita, ihut kon hita, slide, margatih-gatih. Mandoding hita haleluya nomor 235, bait sada daskubani, bait pitu. Yesus mangukap bamu.
martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham, namangidah torus das hubagas uhur nami. Hamdo napatubuhkon hasitongan, hapitoran apa hapasingon ibagas hadirion nami, tapi seng ihaulongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan kon hami bagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa apa kon panlanggaron namiin. Ai talardo in haganup ilobemu. Sonari roh dohanami hulobe-lobemu. Mambuan haganup dosa apa haurangan namiin. Maidop maurmu ban nami. Sasap hama dosa namiin. Suruh hama tonduimu hubagas uhur nami. Ase terbain hanami mambalosi ham ibagas hapitoron. Hasitongan pakon hapasingon. Asiboy hanami parsimada bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Nabinagah konmu bani sagala naporsaya bani anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Tangar hita mahatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas iya do dapat hita haluahon marite darohni. Ay mahasasapan ni palanggaron. Dum hubani habayakon ni idop ni hurni. Naunjah binerehon ni bata ibagas apentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata dum may sasap haganup dosata. Halani ay pateridah kon hita matanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Ari namade artumang lau marayak kon Tuhanin, hubari tahun ham Tuhan bujurauman dalan konin. Mandoding hita yut konita slide bani bait na papathon jongjong kriya. Mandoding hita haleluya 340 sada, bait 2, bait 3, pakon bait 4. Bujur aman
Hita maha persaya untain, songon nasinaksion ni haganup halak na persaya bani sabta nohon. Ahu persaya bani ne bata bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Ahu persaya bani Yesus Kristus, anak ni ne bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangga nape haliaban, marte tondui na pasti. Na manaron na parit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun hunaguritoru, mula manggolo kung bani na mate, bani ari patuluhon. Naiku surga, anja hundul isyamunin ne bata bapa, pargogo na sotarimbangin. Kunjama ia mulak magira, lau mahumi halak na manggolo, pakon narup mate. Au persaya bani tondui na pasi, bani kuria pasadan nama pasingin, parsawaran ni sagala nama pasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Acara khusus AIMA pelantikan panitia inventaris resort. Nan 2025-2030. Asay sangga manduning hita to kinari, mbani haleluya. Yotang kanami asay hubanasiam panitia inventaris na lawi lantik asay maju manasiam hulubyon. Manduring mahita. Manduring mahita humbani haleluya nomor 375 bait sada pokon ni bait dolu. Martongko mahita. Ham Tuhan naibata, panondang apa simada hasitongan. Hamdo na manotapkon juak-juakmu marhorja bani bagai ni horja pangidangion ikuriamu. Togu-togu janah bubay ham mahaso namion, na jongjong nuan ilobemu bakon ilobe ni kuriamu. Nagabe panitia inventaris GKP Resort Cilitan masa pelayanan 2025-2030. Bere hamma hauron na humbani tondi na pasing bani sedea laho makko baskon horja itong atongan ni GKP Resort Cilitan on. Balo si hamma tonggo nami on ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasiam hasoman saha porsayaon laho mandalankon pakon maningkatkon tugas pendilaon apa suruhan gereja
Ipakai na ibatado kuryani gabe parhitian. Pabakit kon juak-juak ni gabe parhorja bani pohon anggurni. Dom hujai, dom mator sa idong kunhita sidang GKPS Ros Cilitan bani tanggal 22 Maret 2025 mansahapkon program pelayanan iresot on. Anjaha domma itindak lanjuti marhite na marhite membentuk panitia inventaris marhite rapat koordinasi pengurus hot bani tanggal 20 Maret 2025. Sonari domma jongjong ilobeta na dop itetapkon pengurus hot gabi panitia inventaris son masa pelayanan 2025-2030 laho manjalo tugas wenang pakon tanggung jawab ni. Horja pakon tanggung jawab. Nasiam panitia inventaris GKPS Ros Cilitan periode 2025-2030. Calon Samas Rudi Samson Saragi, calon Situa Rihat Purba, Lihardo Pardingatan Purba, Samas Periando Saragi, Pakon Juli Sinar Suryati Raja Guguk, nadop itetapkon gabe panitia inventaris GKPS Ros Cilitan masa pelayanan 2025-2030 nagabe hasoman sahorjani pengurus sesot donasiam. Sai pekutkon nasiamma segala tugas pakon pangidangion na perlu bani inventaris GKPS Ros Cilitan on. Ia somani hidup murni Tuhan ta Yesus Kristus Masiam mandalankon horja pakon tanggung jawab nama harga on. Mendoding kita. Doding kita humbani haleluya nomor 340 bait tolu. Basahon ma eskani sedia. Surat keputusan pengurus GKPS Ros Cilitan nomor 00 siah garis miring nomor 4 garis datar pitu garis miring 2025 tentang pengangkatan panitia pengadaan dan pengelolaan inventaris GKPS Ros Cilitan. Pengurus GKPS Ros Cilitan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Pertama, panitia pengadaan dan pengelolaan inventaris GKPS Ros Cilitan untuk masa pelayanan periode 2025 sampai dengan 2030 antara lain. Pertama, Bapak calon Samas Rudi Samson Saragih sebagai ketua, Bapak calon Situa Rihat Purba sebagai wakil ketua, Bapak Lihardo Pardingatan Purba sebagai sekretaris, Bapak Samas Periando Saragih sebagai wakil sekretaris, Inang Juli Sinar Suryati Raja Guguk sebagai bendahara. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2025. Pengurus GKPS Ros Cilitan tanda tangan. Bagas goran ini bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton dinapasing, sedarion Minggu Judika 6 April 2025, nalantik manasiam calon Samas Rudi Samson Saragi, calon Situa Rihat Purba, Lihardo Pardingatan Purba, Samas Periando Saragi, pakon Inang Juli Sinar Ruyati Raja Guguk, gabe panitia inventaris GKPS Ros Cilitan,
masa pelayanan 2025-2030. Tuhan nai batama nama kasomani apa mampargohin siam makor jahon horjain bahen hasangapon ni gorani. Amin. Martong koma hita. Ham Tuhan nai bata bapa nami ibagas Yesus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu. Halani idop niurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu marhitei horjani juak-juakmu. Ida hamdo juak-juakmu na jong-jong nuan ijon. Nadop ibabakit ham gabe panitia inventaris GKP Resort Cilitan masa pelayanan 2025-2030. Tambai ham mahuban sedea si bere-bere ni tondui na pasing. Asilambin maruhur jana margogo sedia mandalankon horja nadop ondos subani sedia. Si hol ma marhitei horjain boy lambin talar idop niuhur holong pakon pasu pasemu baen hato torsani pangidangion itongah-tongah ni kuriamu. Jalo hamma tongko namion ibagas goran enakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ase dopakon na siyam malobe kuriain. Nasyam hasoman sahabor sayaun on mahasomanta na humbani sareston humbani tolu kuria nadop itotapkon jana ilantik gabe panitia inventaris GKP Resort Cilitan masa pelayanan 2025-2030 urupi jana dukung hita masedia mandalankon horja pangidangion ni sedia marhitei tonggo marhite saran, marhite gogoh apa pembahenanta. Pita marhite idop niurni Tuhan. Pakon marhite dukungan ni kuria Indo. Asiboy sedia mandalankon horjain ibagas na torsa. Sai marsangap ma Tuhan marhite horja pangidangion ni sedia. Diar asido pakjon mause nasyam. Jadi selamat marhot jemaah hubana siam tim panitia inventaris Tuhan memberkati. Undul mah siam. Ya, salam mabata ganupan, Bapa Inang, sonai homagi nama poso. Selamat hari Minggu mabata ganupan. Sonai dohoma secara khusus, ya tahun hanami selamat datang, selamat beribadah. Hubani hita ganupan, terlebih hubani nasyam hasoman nami. Na ondope pertama sahali maribadah i GKP Cililitan, i rumah ni Tuhan tahun. Andohar bani ibadah-ibadah minggu berikutni. Boy hita use riap maribadah ijon. Ya, jadi sebelum ipadas hanami nasongon penegasan warta jemaat bata bani minggu sadarion onom April 2025 ijon rohdo hasomanta panitia panitia peletakan batu onjolan Pakon Pesta Pembangunan GKPS Cikarang Resort Bekasi. Nasihol sedia laho padas hon sesuatu na penting ubata, tapi ijon
akan diawali oleh Wapeng Tama na padashon sahab tene. Hubani Wapeng nami, persilakan. Salam. Oras ni bat ganup. Jadi Bapak Inang kita ganup takas turang domba ididah kita ijon roh doa somanta hun GKPS Cikarang. Jadi Bapak Inang kalani sadado hita i GKPS on. Janah si dia siho lao peletakan patibal batu onjolan i GKPS Cikarang. Sadalan hujai riap mahita saling mendukung, saling membantu. Jadi nokan anggui bagi nokan adong amplop ubata inma ben hita isi hita ma ima nalaho membantu panitia peletakan batu onjolan hun GKPS Cikarang. Jadi nong pala suku-suku nokan adong suku-suku jemaat ayam plop ahon ini. Jadi amatin nong pala suku-suku hita. Jadi Holi hita ini si dia sioldo homa si dia Holi mempersembahkan pujian. Jadi pada oras kita mah bani amplop tene saling mendukung kita i GKP son. Sunari pi honami mah Romana Siam John panitia hun GKPS Cikarang. Ya, salam Bapak Inang. Sunai Homan di mana nami nama poso, lani ijondo Sekretaris Umum Panitia Pelaksana Bapak Situa Rias Mandamanik, ase ulubiam Bapak. Ya, terima kasih hubani Bapak Wapengta, nado memberi kesempatan bagi nami panitia. Jadi pema i petugas nami maksud tujuan rohanami ulubi-lubi nasiam jemaat kuria GKPS Cililitan petandion diri nami lobe anggohanami Situa Hel Martinus Lelai sebagai sekretaris pelaksana dan sekaligus sekretaris jemaat GKPS Cikarang. Dongdo saping namion Bapak Situa Salas Payung Sigantengan, Pakon Bapak Situa Ridianson Saragi Sidauruk, Pakon Samas Jan Ferdi Purba. Janah dongdo sebagai kuntingan vokal grup Han GKPS Cikarang seksi Bapak. Jadi Buan Inesiam kontingan ase Hulu Inesiam. Ya, jadi Bapak Inang ijokan nami jongjong panitia pelaksana patibal batonjolan sekaligus pesta pembangunan GKPS Cikarang. Jadi hanami jon marpenginduan panguripion Buan Inesiam haganupan alani adong kebutuhan na mendesak saat ini untuk GKPS Cikarang. Kondisi di senari GKPS Cikarang memiliki KK 157 KK dengan 652 jiwa saat ini. Ya, kita memiliki gereja berbentuk ruko di Lipo Cikarang, ruko Tamrin. Jadi ada dua ruko ai, bulat ini pita 4 meter lebarnya, panjangnya hanya 10. Ya, memang dua ruko hita. Untuk ruang utama, doma ibu kita, doma ipasada hita, hanya saja, ya ruko itu ada 4 lantai, ya. Lantai kedua untuk batita sama balita, lantai ketiga untuk SMP sampai SD, keempat itu untuk SLTA. Ya, halani sali kebaktian dohanami ijai, masih sali kebaktian do hutan nami hu gereja. Ya, jadi lang buih hanami berbagi, onggak ada coba hanami setahun songon nasiami jon, pagi ada kebaktian, pita nomor tugas dona gereja. Aima, jadi anggo hanami kan keluarga-keluarga baru usia gereja 22 tahun. Ya, ketepatan memang ijon do Bapak Pendeta BD Sembayak sebagai pelopor pendirian persiapan panorangai GKPS Cikarang tene. Ya, jadi hanami roh hujon sebenarnya menganggap rumah nami don. Ya, halani GKPS Cililitan do napa jonjongkon persiapan Cikarang bari panorangai. Jadi hilang asing. Jadi nggak merasa kita datang ke rumah orang lain.
Ya, AGW hanami Resort Bekasi, Paima Resort Bekasi, Resort Cililitan do hanami. Ya Bapak Inang, jadi surah-surah ni nombah taganupan. Perhatikanlah kami Bapak Inang, situa kami, majelis kami ini. Alani 257 nombah nami, anggo sehali kebaktian sedia, marka-marka, main seka-seka, malang bui plong. Alani tembok dai, 2 gedung berbeda. Anggo nak naik triplek ai bui buka, on tembok. Inilah kerinduannya jemaatnya Cikarang, terutama untuk anak-anak kami sekolah minggu. Hal ini sedia lang bui rupge. Masa satu kelas kami, kakak sebelah sana, adik sebelah sini nih. Iya, itulah tangis nindung bahta Bapak Inang. Jadi ijon mahanami roh, merpenginduan bani nasiam. Jana, adong 2 surah-surah ni Cikarang, alani nokanai tahun, dau hutanami hugut gereja, adong sektor 2, pakon sektor 3, ya hanya jarak tempuh nggak terlalu jauh 20 sampai 25 km, tapi sedia anggo gereja ra 1,5 jam jarak tempuhnya. Karena apa? Macet arah Cibaru sama ai. Ya, jadi adong surah-surah nami lau panjonjongkan persiapan Cibarusa. Ya. 60 kakak hanami ijai. Sekarang kami 162 kakak, 60 kakak, hampir 40% lah mereka posisinya di sektor 2, sektor 3. Dan secara khusus bahat halak Simalungun ijai lang margerejai KPS. Om masura-sura begal parhorjan adong i area sektor 2, sektor 3 diami. Ya. Jadi dia margereja hujau-hujau mak. Ya alani aha, ibu tu si dia ada orang di KPS tapi jauh sekali. Ada enggak yang dekat-dekat? Adong 2-3 tupuan Simalungun ijai. Tapi ai mak. Adong majai lah marlegan-legan ma gereja ni si dia. Jadi ijai ma rencana ni parhorja bakon majelis GKPS Cikarang lau pajonjongkon GKPS persiapan Cibarusa bari semester 2 tahun 2025 on. Jadi alani ai Bapak Inang tonggon nasiam hitaganupan hanami membutuhkan dana 2 miliar 50 juta. Huja peruntukan nai 850 juta lama ubani renovasi gereja nak kanai lantai 2, lantai 3, lantai 4 lawi pasada ganupan asebui si dia niambah tahun 257 orang bisa mereka berkebaktian bersama-sama tanpa ada sekat-sekat. Ya. 500 ma rencana nami lau membeli rumah pastori, 200 juta ma lau membahin pos PI Cibarusa. Sisa ni untuk kegiatan pra dan pesta patibal batonjolan pakon pesta pembangunan. Jadi setonggo hita persaido hanami tonggo nasiam pangurupin nasiam benami GKPS Cikarang pakon rencana huli persiapan Cibarusa. Sendo hormat Tuhan memasu-masu manupake hagenupan memberi kesehatan bani nasiam jana horas-horas kita ganupan. Saudara hata benami, terima kasih. Ya, jadi apa ima sanggah menduring huli sidea, jai mengholipan orang ta mengisi amplop, tapi ben hitam matongon songon pengedoni panitiai, pengurupianon, sumbangan ton, marhitai marasoman tonggo tene. Jadi pihonai pendita, jadi sanggah menduring sidea, boy maholi, pemasuk kita ubani amplop. Jadi di arbata haganupan por ini pe mungkin nokan sanggah lau masuk kita doma isi amplop ni atap doma tulis tapi por itu kenari siap martonggo hita itambai boido matong ya. Jadi diar ase pe ma ibetus kun hita lebih lanjut martonggo mahita. Martonggo mahita. Tuhan naibata ibaga Yesus Kristus apaham ton dinapasing. Namartupu doha nami ijon Tuhan nama muji pakon pasangapkon goranmu age marhite ibadah neben nami bay panorang on. In mahalani idah iahap kon nami. Bueni pasu-pasu nadop bineremu huben nami bani pardalanan ni guluh nami. Hari-hari indas age bani panorang sonari. Anggo bani panorang Tuhan siang ni arion. Roh age juak-juakmu nahun GKPS Cikarang.
Ay mabani sihol ni uhur ni sedia laho patibal batu onjolan pakon pesta pembangunan GKPS Cikarang. Bani haganu ban ocara on Tuhan yondos konami hubagas tangan hidup ni hurmu ase hammana bas GKPS Cikarang. Halanya Tuhan hamba menggerakkan uhur pakon pikir nami lah memberikan dukungan topangan terbaik ase ambil bagian hanami bani harajaonmu age marhiteu honni dukungan nami bani pesta pembangunan GKPS Cikarang on. Hamba menggerakkan uhur nami Tuhan itulis kon hanami main ibainah nami mah bani amplop na terbaik na boyben nami na romban hubani hinarosuh kon ni urmu. On ma Tuhan hanami haganupan namar sombah kubamu jalo hamma hanami romban hubani holong pakon hidup ni uhurmuin ibaga Yesus roh kanami maras sombah. Amin. Jadi diar sambil tulis kon hita sambil iayati teh huma lagu persembahan humbani sedia hun GKPS Cikarang. Silakan. Ya. Salinari horas mahubani hita haganupan nahina holong ni Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih boy hanami bere panorang bani Wornginon persembahan siangon ibere persembahan pujian jana hanami seksi bapa lama mebankon 2 lagu jana anggodong nahurang bani pandoding nami makurangi naborit ma ai ganupan tene anggodong na lobi man lobihin pansarian ma ai ganupan itutup hambani pantun hambani nami ubur-ubur ikan lele. Ija cakap ni ubur-ubur ikan lele. Eta hita manabur pakon mar si bere-bere. Terima kasih.
Ya, terima kasih ma ya tahun hanami hubadina siam hasuman nami nahun GKPS Cikarang. Saya pasukup Tuhan tamatongon ahana perlu bata domo bani acara patibal batuan jolan pakon pesta pembangunan GKPS Cikarang bani panorangni. Kuriani Tuhan tang nasongon penegasan warta jemaat bata bani Minggu Judika 6 April 2025 ibasahon hanami sebagai berikut. Naparlobe aima anggota baru. Mulai sadarion Minggu 6 April 2025 etongon ma sadana maposo menjadi warga jemaat Ikuriat Taon GKPS Cililitan aima namargoran Daniel Purba, alamat nih Sidia Jalan Penegak Palmerah Matraman Jakarta Timur, asal jemaat Hun GKPS Purba Saribu, masuk mah hubani pelayanan sektor 5. Ipangindon hanami hubani Daniel Purba, ase jongjongi tempat, ase itanda kuriata tene. Iya, terima kasih Daniel Purba. Ya. Nah selanjutnya aima untuk anggota baru na paduahon mulai sadarion Minggu tanggal 6 April 2025 etongon tamahoma sada keluarga menjadi anggota jemaat ni Kuriat Taon GKPS Cililitan aima Ezra Surya Dinata Sipayung Bapak pakon inang Lydia Oktavia Siagian pakon sada niombah namargoran Jacob Daren Alexander Sipayung, alamat ni sedia i perumahan GNI Situsari Cilengsi Kabupaten Bogor janah masuk bani pelayanan sektor. Tinading ni Bapak Milton Aritonang, Aimana Sihol Silaksana Ononta Bani Ari Sadarion, Minggu tanggal 6 April 2025, pukul 11.30 WIB atau siluk dopkosi selesai ibadah ta Minggu siang Bani Sadarion. Pelaksanaan ni Aima ilantai tolu, Aima tempat na somal ipakai hita untuk ruang kelas anak marguru. Domu hujai ipangindohanami hubata haganupan kuriani tuhata aseboy hita mandihuti partongguan pangapohon kuria ai. Selanjutnya partongguan pangapohon kuria na berikut ni siol adong konontado partongguan pangapohon kuria bani keluarga tinading ni almarhum inang situa emeritus Merina Saragi aimana siol siadong kononta bani hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 10.30 WIB atau siluk dopkosi selesai ibadah bani Minggu 20 April 2025 ai. Ianani aima ilantai sada ruang sekolah minggu. Domujai ipangindon hanami hubata ase dihut mahomahita bani acara partungguan pangapohon kuria ai. Berikutnya aima sermon hadomuan resort. Songona menjadi keputusan bata bahwa iresot Cililitan ia dongkondo sermon hadomuan sahali ibaga
Yesus Kristus Tuhan nami. Ibagas unduk niuhur Bapa roh doa nami use hulobe-lobemu. Maka terima kasih kon bani panramotionmu, panogunugunmu ibagas pargoluhan nami. Mengahap doa nami Tuhan, bahwa bani ari sadarion pe boyhan nami roh ku rumah muon, pada skon puji-pujian nami age tonggo nami hubamu, ay mahalani idop pakon holong ni uhurmu benami, na mangiring-iring parguluhan nami roh si sadarion tongon Tuhan. Boyhan nami riap ijon, mamuji pakon pasangap kon goranmu, marhite puji-pujian nami, marhite ibadah nami tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, dia tetu pado sombah konon nami hubamu homa Bapa, bani parromotionmu, bani parguluhan nami, ipasukup hamdo Bapa haganupan na perlu, bani parguluhan nami, ipasupasu hamdo parguluhan nami, ibereham hajor giton hasehaton ni para kulaon benami tongon Tuhan. Terima kasih domanya tahun hanami Bapa hubamu, bani pengalaman kehidupan na boy yalami hanami tongon Tuhan, bani parguluhan nami, berbagai tantangan Bapa na adong ilobe nami, boy tongon hadapi hanami tongon Tuhan hal ini pargogoh, kesabaran hikmat na ibereham tongon Bapa huben nami. Terima kasih dohoma Bapa isumbah kon hanami hubamu, terlebih bani pasu-pasumu, haluahon na iberehamu bani parguluhan nami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nawambain haguluhan nami tongon Tuhan, semakin marharga yahap kon hanami tongon Bapa. Tuhan ay bata Bapa nami, bani panorangon roh doha nami hulobe-lobemu Bapa, paundoshon haganupan pokok-pokok doa nami Bapa, orang tua nami na dop lansia, pakon inang Naomi, pakon na tading maetik. Tuhan takas doy botoh kam, sonaha pangahap ni hasuman namin haganupan Bapa orang tua nami, inang Naomi na mabalu sunay homaa na tading maetik, ibaga segala keterbatasan ni sedia tongon Tuhan, marpasu-pasu hamba ni sedia haganupan tongon Bapa, hargado sedia Bapa ilobe-lobemu, halanin tongon Tuhan bereham pargogo, pos niuhur, ase tetap sedia Bapa, ibagas keterbatasan langkah ni sedia, tetap sedia marhapur sayaan hubamu, ase boy ibagas na semangat sedia tongon Tuhan, ibagas mendalani ari-ari pargoluan ni sedia. Itu buan hanami dohoma Bapa, perekonomian ni anggota jemaat nami hulobe-lobemu, ibagas parhorjan nami, api horjan nami tongon Tuhan nama diar ilobe-lobemu, mangelek hanami hubamu Bapa, pasu-pasu ham mahaganupan horjan nami tongon Tuhan, parmaloy ham hanami tongon Bapa ibagas makorjan horjan nami, ase boy matongon Bapa marhite horjan namin, dapat hanami mabuah tongon Bapa buah nama diar, jana ucapan syukur main tongon Bapa, ipadas hanami hulobe-lobemu. Sonai dohoma tongon Tuhan jemaat nami na berulang tahun, ulang tahun kelahiran ATP pernikahan tongon Tuhan. Bapa ibagas namar malas niur sedia, igenap honham usia ni sedia bani ulang tahun kelahiran pakon pernikahan ibagas mingguon. Haganupanin tongon Bapa, bani hama patambah syukur, terima kasih bani sedia, bani panogunoguanmu tongon Tuhan, bani parguluhan ni sedia, rosi masa ni depan usia ni sedia petongon Bapa, isaraun hanami do hulobe-lobemu, aseham tongon Bapa na tetap manramotkon, menjaga mamasu-masu sediain haganupan. Sonai dohoma Bapa program jemaat pakon resot, na doma ibasa hanami nokanay tongon Tuhan, sebagai penegasan warta jemaat bani minggu sadarion, Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo tongon Bapa nasihol si pasangapon nami, hamma namar mulia, hamma na tongon namar sangap tongon Bapa, bani haganupan segala program jemaat pakon program resot na ilaksanaon hanami, lobey ham haganupan Bapa, hauhuron pakon pikiran nami, ibagas melaksanaon program in tongon Tuhan, ase hamma namar mulia namar sangap ibagas haganupan in. Sonay homa Bapa ibon hana ibagas tonggo nami nama poso nami, bani horja pakon parsikolan ni sedia, bani parhorjan ni sedia tongon Tuhan,
Berham tongon Bapa semangat selalu hubani sedia haganupan nama posonami. Ase ibagas namar korjahon horja hubani sedia. Boy ihargahon sedia tongonin haganupan. Jana berham Bapa homa hikmat hubani sedia. Ase boy tingkat hon sedia kemampuan diri. Kompetensi ni sedia tongon Bapa. Ase boy semakin iberehkon sedia na terbaik bani parhorjan ni sedia. Atau pe bani usaha ni sedia. Hubani ni ombah nami na marsikola petongon Tuhan bereham habisukon hikmat ase pokut sedia tongon Bapa ibagas makargahon panorang persikolahan na idalani sedia boy sedia membangun tongon Bapa masa ni depan ni sedia marhite persikolahan na idalani sedia pasuko pamaganu panaperluan tongon Bapa hari lepas hari domu bani ni ombah nami na marsikolain sonai dohoma Bapa ni ombah nami, na doma talup nian marhajabuan tongon Tuhan, na tarpai maima sedia tongon Tuhan bani pasangan hidup. Tuhan nai bata Bapa nami, elek nami tongon Bapa berhama pasangan hidup bani adik-adik nami, bani nama poso nami tongon Tuhan na doma panorang ni talup sedia marhajabuan tongon Bapa. Ase tambah syukur, tambah malas niur ni sedia hubamu tongon Bapa. Ibagas mandalani, ari-ari golu ni sedia, nai berekam hubani sedia. Tuhan ai bata Bapa nami, sonai dohoma Bapa, ibuan hanami, jemaatmu, namambere bagal niuhur tongon Tuhan. Tuhan ai bata Bapa nami, takas do ibotokam tongon Tuhan, umbani paruhuran na Mahasoman nami tongon Bapa, ijon, panitia, patibal batuan jolan, pakon pesta pembangunan GKP Cikarang, Resort Bekasi, riap pakon hanami tongon Tuhan. Bapa, haganupan aha, nadoma irancang bani acarain haganupan tongon Tuhan. Haganupanin Bapa, horjamu ma hama tongon namar horja izin haganupan Bapa. Sadado hanami tongon Bapa, holan alani jarak ni tempat tinggal nami masing-masing, hanami tongon Bapa mengadongkon tempat ibadah, sonai homa hasoman nami na iga KPS Cikarang on tongon Tuhan. Nadopin sada doha nami tongon Tuhan iga KPS Cililitan on. Tetap doha nami sada Bapa, age pesonari hanami marbeda tempat ibadah. Roh dosa nina nami on tongon Tuhan rumah muon. Na mangindo pangurupion mangindo tonggo Bapa. Tuhan elek nami hubamu. Horjamu doon Bapa. Ase bagas hasabaron hasehaton malas ni hurma sedia bagas mandalan kon haganupan horja on tongon Tuhan. Janai bagas sapor sayaw nami. Bani panorang ni tongon Tuhan, sukup doha ganupan in. Tuhan ay bata Bapa nami, sonay dohuma bangsa pakon negara nami, buban hanami dohulobi-lobi mu tongon Tuhan. Takas dibutuh kam tongon Bapa, ahan ay adapi bangsa pakon negara nami, pemerintah nami tongon Tuhan. Kondisi global na terjadi tongon Bapa, bani tengah-tengah nami, bani parguluanon. Tuhan berham habis sukon habis taron, kekuatan hikmat na humbamu hubani pemerintah nami. Humbani pemerintah na tertinggi dan subani pemerintah na terendah tongon Tuhan. Asibagas hikmat dan kesabaran, boy sedia memimpin tongon Bapa negara nami on Bapa. Hanami petongon Tuhan, warga negara Indonesia bereham hasadaun niuhur, hadameon tongon Tuhan, mendukung pemerintah, ase hubani kebijakan-kebijakan nadiar tongon Bapa, boy tongon hanami Bapa, marsi dukungan pakon pemerintah nami, tokinari tangaron nami maambilan nami, ambilan mutung, hatamu tongon Tuhan, na ipadas juak-juakmu,
Bapak Pendeta Rudiaman Saragi, Tuhan Bata, Bapak nami, on mahauron nami Bapak, pada sama hatamu, jana si parambilan petongon Bapak Pendeta nami, pirham malas niur hasehaton Bapak pasu-pasumu, sonay humabani keluarga tongon Bapak si bagas na semangat sedia, bagas na mengidangi tongon Tuhan. Akhirnya Bapak on maganupan tonggo nami, elek-elek nami hubamu Bapak pada sanami mon tongon Bapak hubamu, ibagas unduk ni urnami, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sihol tangaron tama ambilan daripada ni Bapak Pendeta Rudiaman Saragi, mandoding hita, haleluya, nomor 343, bait sada, bait 2, bait 3, pakon bait 4. Mahita. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, na mengatasi segala hak uhurun, inma mandramotkan uhur pakon pikiran nasyam, ibagas Yesus Tuhan tain. Amin. Salam mahbata haganupan. Kuriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, jalon hitama hatane bata, ambilan hubata, ay manatar surat humbari Lukas
bulan Aprilon. Apa kabar? So na kurang semangat by bulan Aprilon, Mbah. Salnari. Di bulan April, minggu pertama. Aku biasa ni inang semangat do ba di minggu pertama. Oke, bani minggu pertama Aprilon. Apa kabar? Yang diutus untuk menjumpai kita pada saat ini. Tuhan ingin kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Age marhitehon ni dukungan ai. Persaya mana siam ke pas cikarang. Halo, mulak ibagas marmalas nuhur mamarsaman kon Tuhan. Amin. Halo, sok na sedih-sedih na siam huidage. Malas suhur, Tuhan akan mencukupkan yang terbaik untuk Gabes Cikarang. Sadarion homahita marmalas niuhur halani bani panorang sadarion ilantik do aima panitia inventaris GKPS Resort Cilitan untuk periode 2025-2030. Anggoy pardiateon hitanokan humbani sedia na ilantik. Ijay adong ketua, wakil ketua, adong sekretaris, adong wakil sekretaris, adong bendahara, lang adong anggotani. Masih sunai? Halani hiton mahaganup anggota ni. Setuju siam sunai kan? Lo hiton mahaganupan anggota bani pelayanan age marhitehon di inventaris i resort on sebagai bagian bukti pelayanan tahu bani Tuhan na ibata. Amin. Dar ubat tahaganupan sangga ibasa hita teks 9 tahun bani Lukas bani ayat 40 sada dan subani ayat 50. Sebenarnya teks 9 tahun bagian na lang terpisahkon humbani Lukas bani bindu pitu ayat 36 dan subani ayat 50 na ibani jai hata bagal ni Jesus iminaki sada naboru pardosa. Janah kisah on adalah sebuah kisah yang terkenal. Halani kisah on icatat bani haopat si Injil. Bani kitab Matius icatat, Markus icatat, Lukas icatat, bani Yohanes icatat dengan cara pandang yang berbeda. Anggo bani kitab Matius pakon Markus isobut do bahwa kisah on terjadi di rumah ni Simon jana isobut ijai pitah adong sada nabur. Anggo bani kitab Lukas isobut on aima i rumah ni sada halak Parisei tapi isobut do adong ijai sada naboru pardosa. Mitur takas isobut ijai naboru pardosa. Anggo bani kisah ni Yohanes isobut ay menunjuk bani Maria. Tapi teks 9 bani panorang sadari on ay mahumbani kitab Lukas. Patorangkon adong sada naboru pardosa. Menang penekanan ni kitab Lukas ay do bahwa penekanan ni kitab Lukas makatahon bahwa Yesus ay memberi haluahon secara universal. Lang ipersoalkon apakah ia naboru, apakah ia dalahi, apakah ia nama poso, apakah nama tua, apakah ia pardosa naotik, apakah pardosa nabagal. Tetapi Tuhan menjadi penyelamat untuk semua orang yang berdosa. Aimania tahun ni kitab Lukas. Jana bani teks 9 tahun isobut do adong sada naboru pardosa. Gue bahas itu kini ayat tulbi di tahun sunon. Anjatonggor maroh sada naboru pardosa pangisi ni hutai. Bani bahasa Indonesia lebih mantap ya tahun sunon. Maka datanglah seorang perempuan yang berdosa yang terkenal di kota itu. Tapi bata haganupan perlu terkenal. Bani perdalanan di guluan. Ya, perlu do terkenal. Enggak do ya tahun Bapak Pendeta HM Girsang Benami Sunon. Anggo humbani hita si malungnon namin
Lambin bue manamin na terkenal hita. Terkenal bani haganupan nama diar. Tapi pori langpe kindu terkenal gelah. Ya. Ase taridah namin Simalungun, ya. Aduh mergah aduh saragi. Oh, mantap Simalungun ini kan. Taridah magendo Simalungunon. Margah ada ini. Wah, guai Purbadoai ini kan misalnya kan. Gabe terkenal. Tapi bata haganupan na martupu bani panorang on nasyur sebutun nami, bodo terjadi hape bani perdalanan ni goluon, bahwa bodo idah kita banyak hal yang bisa ditiru dari orang lain, tapi bodo hape ini bani sada halak tidak ada satupun yang bisa diteladani. Nama dia, memberi terkenal bodo bahat hape ini, tapi bodo age bahat terkenal bani. Sada pelang naboy setelah danon humbani perdalanan di Guluni. Naboron ikenal sebagai naboru pardosa bani perdalanan di Guluni. Tapi sekalipun ia naboru pardosa, ni teks 9 tahun ipatakka subata ada hal na luar biasa na ipatardakon naboru pardosa on. Iboto do pardosa ia, iboto do. Tapi adong keberanian na luar biasa bani hadirion ni sangga ia menguatkan uhur ni, menguatkan pikiran ni, lawa jupah pakon Tuhan ni. Memang bani budaya bani panorang ai biasanya pardosa na itandai halak pasti akan disingkirkan untuk atongah ni masyarakat secara sosial. Pasti dia akan menjauh bani tupuan-tupuan, apalagi misal ni anggo bani perdalanan ni guluon domai tandai halak ia. Tapi on penur nami boy doraga be pemikiran hubata sunon. Anggo dong hasomanta pardosa. Biasa ni ijalo hita dua tapi tolak kita. Alap sunon sederhana ni. Anggo dong baru ibotoh kita hasomanta baru mulak penjara. Roh ia marminggu nado sikap ta. Jujur na siyam lobe. Tori jalo do. Tor selamat datang. Apa coba bayang kun hita anggo masuk ia marminggu hunjai marhusip lah hampa kon nai sampingmu tak aha penesep kun ham maka akan muncul bagas pikiran ni auma na isahabi sedea ai. Sadar tak belang sadar kita juga kadang mengucil kon ya bani sikap si sonayai. Ai mahumana ialami naboru pardosaon. Tapi agebe sunai dia menguatkan uhur ni pikiran ni lau bajupa pakon Tuhan in. Dia mengalami pergumulan naborat bani perdalanan ni golu ni ai. Bahkan ia tahun bani teks 9 ta. Ia mamboban minak nama harga alabaster namorum tumang. Banah ia mambahen ai mamburi na ini Yesus. Marilu iluh lambang menyesali diri ni. Patoruhkon diri ni ilobe ni Tuhan in. Sunai masikap ni anak na hidup menguatkan uhur ni pikiran ni lopa jumpa pakon Tuhan in. Tapi sanggah maju pakon halak parisay na margoran si Simon ay halak na ianggap sebagai ahli bani bidang keagamaan. Halak na do mengundang Yesus roh ke rumah ni ay sangga idah roh naboru pardosa ini mengatakan bahwa ia tidak layak. Lang layak ia pajupah pagon Yesus. Alanya ay ibagas uhur ni pe. Ay isi do halakon mase ijalo pardosaon. Mase iberene heni isentuh pardosaon. Bani sikap si sonayay mahubata haganupan masuk mateks 9 bani panorang sadarion. Yesus ingin menuntun paruhuran parbagas ni parisiay. Agelang isahap kon ni, tapi buto Yesus doa paruhuran parbagas ni ay. Halanay Tuhan sihol manuntun paruhuran parbagas ay. Halanay may setahun baytek 9 taon marhitehon ni ayat 40 saday. Adong madua halak paridoan ni sada halak si panak konduit. Utang ni sada halak 500 dinar, sada nari 50 dinar. Sangga ia puskon ay. Naijama na paling bersuka cita. Naijama na paling marmalas nihur. Isukun hubani Simon
Jana si Simon pe mitor puras makatahon. Pasti ma parutang si bahatan ai na paling marmalas nihur halani ihapuskon dosani. Lanjar ya tayo mo ma, naboru pardosa ini lebih makaholongi Yesus. Dahil sukunukan, isema na makaholongi Yesus na paling bahat ay mahalani pardosa nadop isasap dosani. Lanjar jay maton Yesus naboru pardosa on lebih makaholongi au. Jana ay tarida age marhitehon ni pambahenan ni ay mamarhitehon ni na sanggah ro iya rumah ni Parise ay anggo Parise ay gambar kon nini lang adong ipersiap kon nalaho mamurihi na heni. Batagan pandingat hita do kisah sanggah mujizat na pertama air menjadi anggur. Air ay ma bah na ipersiap kon lah mamurihi na hei. Hubani na marpesta kemudian iubah Yesus menjadi anggur. Tetapi sanggah roh Yesus rumah ni Parise ay bilang ipersiapkan. Padahal itu sebuah tradisi. Na jenges, lang ipersiapkan Parise ay. Tapi anggo naboru pardosa ay iluh ni do ibaen. Laho mamurihi na heni Yesus. Jambulan ni do ibaen laho pabursih kon neheni Yesus. Kebiasaan ini kan humbani inang on jambulan mahkota mon ya. Tapi itu diberikan lah mamuri. Pabursikon neni Yesus. Sanggaro ia rumani halak Parise ay seng itabi jana seng isumah. Padahal itu juga sebagai tahayan bagi tradisi kan. Anggoroh kasomanta hurumah takan isalam hita do. Isumah. AGP berbeda-beda gaya sumah nih. Tapi anggo halak Parise ay si Simon lang ihorjahon ay. Tapi anggo inang pardosa ay. Ngini isumah do naheni Yesus. Dia merendahkan diri sedemikian rupa jana pataridah kon holong ni hubani Tuhan. Adong do tradisi bani panorang ay iminaki. Tapi ay pelang homa ihorjahon halak Parise ay. Tapi anggo inang pardosa ay. Iminaki do marhitei honni minak na misbutumang. Sukun-sukun ni makataon ay. Apa yang menggerakkan inang on. Boy melakukan na terbaik bani hadirion ni. Ibahen iluh ni nakunay babursikon. Isumah na heni iminaki. Apa yang menggerakkan pardos ay. Boy makorjahon ay. Ay ma halani hapor sayon ni. Nataridah bani pambahenan ni. Hapor sayaw ni naroh ku bani Tuhanin. Itrobos agepe sulit. Asal mapajupah pakon Tuhan. Janah ay do humania tahon age bani Jakobus ay. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengaku persaya do hita. Persaya. Tapi ko lang taridah bani pambahenan ni. Na mati do ay. Agepe lang iya tahon inangon pasal hapor sayaw ni. Tapi pambahenan ni, marhiteon perbuatan ni, ipataridah kondo hapor sayon ni, ibagas namar Tuhan. Halanay may tahun by text 9 taon, namar perdomuan hubani ay, nini hapor sayon mo Tuhan. Nabagkalin na paluah kon ham, mardamay maham mulak. Atau anggobani Basnesia, kembalah dalam sukacita, di dalam damai sejahtera. Patahaganupan. Membahasa teks 9 bani panorang on nagabe perenungan hubata na martupu bani ibadah on nur nami. Penekanan na pertama na siyo sebuton nami Allah. Sebuah teguran keras. Mari kenali diri kita. Jangan merasa na paling pasing songon halak Parise ay. Dan jangan juga menjadi penghalang orang datang kepada Yesus. Tapi sikap Allah subhanahu kami Allah. Sukun hitama. Seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan? Sedia bagal do holong tahubani Tuhan naibata. Ase marhitehon ni ay.
ipataridakon hita hapor sayon tamarhitehon ni pambahenan nama dear domuhubani hinarosukon ni Tuhan in. Napaduahon bata. Perenungan na jenga sumbata banites 9 taon Allah. Bahwa Tuhan ay matuhan na parholong, na mangampuni. Halane roh mahita hubani Tuhan in. Seberapa besar pun dosa yang ada pada diri kita. Bani parguluhanta. Anggo rahita mengakui ay sujud ilobeni Tuhan in. Rahita padoron diri age hubani Tuhan in. Izin do Tuhan siap laho mengampuni manasap haganup dosata. Hai domah ia tahun age sanggah natar silang Tuhan ta nini. Domah salosi. Domah isasap Tuhan dosata. Domah ibere homa kuasa hubata. Laho mangalahkon kuasa ni dosa. Asebuy hita lambin margogo pataridakon hapor sayaon nasi tong marhasoman kon Tuhan in. Napatuluhon hubata haganupan. Pernahkah kita mengampuni orang lain? Ongga doham mengampuni halak nalegan? Ongga do? Bapak Inang, ketika kita mengampuni, di situ akan ada sukacita. Semakin besar kesalahan orang lain kita ampuni, dia akan mengalami sukacita yang lebih besar bani pardalanan di Goluon. Janasiun sebutun nami hubata, semakin kita mengampuni orang lain, kita juga akan mengalami sukacita bani pardalanan di Goluon. Kita akan melepaskan banyak beban. Beban ni halak na iampuni ai, pakon bebanta na mengampuni. Bayangkan hita ge anggodong misal ni dua halak na berbeda pendapat martinggil. Sanggah roh ia ujai. Pajupah sada membelok ke kiri, sada membelok ke kanan. Jadi beban. Tapi coba engkau berani saling mengampuni satu dengan yang lain. Akan ada sukacita luar biasa bani pardalanan di Goluon. Ayah 2 tahun kan. Bani tonggo taipe, tonggo bapak nami. Ya. Sasap hama dosa nami. Soon panasap na. Bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni dosa ta. Janahi tapi ipangindo sebagai respon ni mengampuni orang-orang lain yang berdosa. Bani pardalanan ni guluhti babutia. Napapatkon hubatah ganupan. Bukti ni halak nadop isasap dosa ni. Respon ni guluh ni aima akan selalu pataridahkon respon guluh na mardamai maham mulak. Kembalilah di dalam damai sejahtera. Mulak maholi age Cikarangon dalam damai sejahtera. Hita pemulak dalam damai sejahtera. Asi marhitihon nyai urupi hita mage Cikarangon homat ini. Halo, asi mulak damai sejahtera homase dia. Bata kanupan kurian Tuhan. Tes 9 tabani orang saudara lau manegas konsel nari bata. Seberapa besar pun dosa ta pribadi lepas pribadi. Tuhan mengatakan, dosamu diampuni, romban hubani, hapor sayaonmu nabagalin. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mas sombah nami hubamu Tuhan. Sonen bagal ni holong pakon idop ni hurmu na ipaterdakon ham huben nami. Boy riap hanami jon marasa daon mamuji pakon pasangap kon goranmu. Bani ibadah nami on Tuhan secara khusus. Ibawah nami hubagas tangan idop ni hurmu. Hasoman nami, orang tua nami, naibagas perawatan, naibagas pemulihan bani panorang on. Saya haman tong Tuhan melawat memulihkan sedia. Ibawan nami Bapa Mardian Sondamanik na sedang irawat di rumah sakit Sunari. Sunai ge Bapa Bersi Marmata pemulihan, Inang Adelina Sirait, Iwan Aritonang, Inang Sorta Silitonga, Sunai age situa Doloksen Sitopu, Pakon Bapa Saud Sitompul. Holong uhurmu Bapa, ase hadir ham melawat memulihkan kesehatan ni sedia, ase lambin martambah-tambah malas nihur sukacita bani pardalanan ni goluh ni sedia. Ibawah nami Tuhan age secarkus bani orang tua na memasuki masa-masa lansia na riap pakon hanami atap langbu riap pakon hanami bani panorang on. Saya homa menambahkan sukacita bani masa-masa tua ni sedia. Kusni bawah nami hubay sedia
Bapa Situa Doloksen Sitopu, Bapa Situa Dea Purba, Bapa Situa Dea Purba, Situa Mariani Sinaga, saya hamba Tuhan na memberkati, memberi malas nihur bani masa-masa tua ni sedia. Sunai ge haganupan hanami Tuhan pribadi lepas pribadi na martupu bani cianon, torang doidah kam Tuhan age sura-sura, age perjuangan ni guluh nami pribadi lepas pribadi. Holong maham, marpanatap ham huben nami, tambah kon hamma Tuhan sukacita malas ni huruben nami. Asehaganu panhanami, lambin mangidah marasahon mujizat-mujizat Tuhan terjadi bani guluh nami. Holong maham Bapa, ibagas Yesus roh kanami marsomba. Amin. Paimay ondos kon hita galanganta, tangar hita malobi hata na ibata, nagabi onjolan bata laho manggalang, ay manatar surat bani sada Korinика sa plonom ayat 20 siya. Berema bani Jehovah hamuliaon ni goranni, boan magalangan, anja roh mana siam hulubeni, sombah ma Jehovah marpakean nama pasing. Sonari ondos kon hita ma galanganta, sekaligus soma ondos kon hita dukunganta hu GKPS Cikarang.
Riap mita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami pardiar layak jana na unjak huban nami. Terima kasih maton nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami, jana ipasu pasu ham horja nami das subani sadari on. Sonari bagas malas nihur, rodoh na mangondoskon buani horja na dopi nasu pasu muin, gabe galangan ha terima kasihon pakon puji-puji nami hubamu. On pesai jalo ham magalangan nami on, bahen hasangapon nigoranmu, jana mambay lambin marhatar dan harajanmu i dunia on. Ibagas goran nenakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Aron lau paluakon hanami pardosa, ajari hamma hanami, laho makargahon panaronon mu. Kuni Tuhan in ay mamakorjahon hasitongan apa hapitoran. Jolomba ni hata ni Tuhan sonai age martoru ni uhur. Si usaon muma makorjahon pandilon nadop ondos bamu. Tenger uhurmu ay iha somani anjaha ipar gogohi na ibatado ham makorjahon nama dear in. Jalo ham mapasu-pasu humbani Tuhan nai batata.
Ipasu-pasu anjaha iparot Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidah kam. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin.